Yes, ibihe byiza reka nongere mfata akakanya mbasuhuze mbaha nikaze mwebwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Ni muri aya makuru agezweho kuri aya manywa yo kuri uyu wa kabiri tariki 14 Mata 2026. Hatitawe ku biganiro biri kubera mu Busuwisi, ibitero birakomeje mu Minembwe. Aka kanya haravugwa inkuru mbi cyane turuka muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe. Igisirikare cya Kongo, guverinoma ya Kinshasa yongeye kuri koroza, turashe tubikomozeho. Amategeko shingiro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ihurizo rikomeye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cy'umutekano, aho Perezida Tshisekedi akomeje gushinjwa kwenyegeza intambara kugira ngo atinze cyangwa se ahitemo kubikoresha nk'iturufu yo kumutinza ku butegetsi. Bikavugwa rero ko ikijyanye n'itegeko nshinga ashaka guhindura yamaze kurenga ku mahame, turaje tubikomozeho. Itegeko ryavutse nyuma y'amateka arimo intambara zikomeye, inzibacyuho zirimo urujijo ndetse n'igerageza ryo kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse, rifatwa ngo nk'amasezerano akomeye hagati y'abaturage n'ubuyobozi. Bivuga ko ngatari inyandiko isanzwe y'amategeko gusa, ahubwo ari n'igikoresho kigera umurongo igihugu kigomba kugenderaho, kirinda ubutegetsi bw'igitugu kandi kigaha icyizere abaturage. Ibi rero bisa nkaho byabakabaye ari byiza kuri guverinoma Kinshasa. Tshisekedi amaze kubitera icyasha. Turaje turebere hamwe byinshi bikuye muri inyandiko 5/5. Turanyarukira muri teritwari ya Masisi, turavuga iby'amakuru akomoka ari guturuka ku kibuga cy'imirwano nyuma yo kwesurana gukomeye hagati ya M23 na FARDC fatanyije na wazalendo muri axe za Kalongi ndetse hariya na Kalembe muri teritwari ya Warikare. Haraturuka amakuru mashya. Ese imirwano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi ndetse ikaramuka ica ibintu ku munsi w'ejo mu gitondo, aka kanya byifashe bite muri ibyo bice? Turaje tubikomozeho tubive imuzi ni muzingo. Turarebera hamwe uko byifashe muri Uvira, biravugwa ko ubwoba ari bwose mu baturage. Turarebera hamwe byinshi biza kuba bigezweho hagati impande zihanganye. Turagaruka kuri axe za Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo, haraturuka amakuru akomeye cyane ndetse aremereye. Turebera hamwe ibiri kuvugwa muri axe za Chambombo, ahitwa Nyawaronga ndetse na Nyamugari ndetse n'ahitwa Mwaminji. Ahangaha haravugwa ho mu byukuri ngo haragenzurwa na wazalendo. Turabikomozaho turebera hamwe ukuri kwa aya makuru. Hanyuma ariko turarebera hamwe byinshi biri gutangazwa muri teritwari ya Kalehe. Ni mu gihe kandi bivuga ko na Tushunguti iri kugenzurwa na FARDC. Turebera hamwe uko situation imeze maginga ya n'imirwano yaranze Kalehe muri uku kwezi kose turayivimuzi. Turebera hamwe mu bice byaranzwemo urufaya rw'amasasu uko byifashe. Situation iracyari urufaya cyangwa se hagarutse tuze muri axe za Nyarugusha ku mihanda ya Bulaza, Rulamba ndetse na za Bushege. Turakomoza ku makuru y'imirwano amaze iminsi avugwayo no ku mirongo ya Kaziba, Katare, Kafufura na Katanga. Aha hose turebera hamwe uko situation imeze. Turabonera ko babwira iby'uduce twa Bunje ndetse na Bushuguru. Tubabwira uko situation imeze. Imitwe irimo nka Kopako yebewe na Kirikico, Mirimba ndetse n'abangaba ngo ni ba Mwanamayi. Turakomoza ku makuru ari kubavugaho maginga ya. Hanyuma ikindi tuza kuba tuvi muzini muzingo bavandimwe nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Ni mu mujyi wa Goma haturutse inkuru isa nk'itangaje. Mpite nkubitambangura nyibabwira nta nubwo nyivuga mu mfunyamfunye nyaboneka. Mu mujyi wa Goma mu gace kazwi nka Birere, murabizi ko Goma iragenzurwa na M23. Ejo twabwiraga uburyo hakomeje ibikorwa byo gusana imihanda ndetse n'ibiraro. Ku munsi w'ejo nibyo twagarukagaho dukomoza ku ruzinduko rwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Bahati Musanga Eraso. Ariko aka kanya hari inkuru itangaje cyane iri kuvugwa mu mujyi wa Goma. Umuntu agira atya buriya amaroza abaho. Mu mujyi wa Goma mu gace kazwi nka Birere muri quartier Birere hari umugabo ngo ukora muri imwe muri restaurant zikorera hariya muri quartier Birere nyine. Noneho uyu mugabo avuga ko ngo yatwawe igitsina kiwe n'umugore waruje kurya muri iyo restaurant. Mutese byagenze bite? Byagenze gute? Ni gute umugore yatwaye igitsina cy'umugabo waruje? Ni gute uyu mugore waruje ari umukiriya muri iyi restaurant yo muri quartier Birere
agatwara igitsina cy'usanzwe akora muri restaurant, muri iyi restaurant yo mu Birere nyine. Byagenze gute? Ubundi ngo uyu mugabo abura igitsina kiwe. Ngo umugore yagiye kurya muri restaurant bisanzwe nk'umukiriya, baramwakira, agezemo ahabwa serivisi, ahabwa ibyo yarakeneye, ahabwa ararurirwa ibiryo, arahabwa, aragaburirwa. None ngo igihe amaze gufata ibiryo, akifata ku isahane gutya, yakoresheje intoki ku gitsina cy'uyu mugabo wari umaze kumugaburira. Noneho ngo umusore cyangwa se uyu mugabo yahise atubwenge, agikozwaho intoki gusa yahise atubwenge, atangira kuvuza induru, ariherera, ajya kuri tuwarete, ngo ahita asanga igitsina cye ngo bagitwaye. Ntumbaze ngo hasigayeho iki. Noneho ngo uyu mugore yahise afatwa na polisi ya Alliance Fleuve Congo M23, mu gihe abaturage bakubitaga uwo mugore bamusaba ngo atange igitsina cy'uyu mugabo. Noneho uyu mugabo nawe yajyanywe na polisi ngo babahuze, amusubize igitsina cyiwe. Ntawe uzi icyo bapfuye, ntawe uzi ngo byagenze bite. Icyo ikiri kuvugwa nuko gusa uyu mugore yarigishije igitsina cy'uyu mugabo. Kubura igitsina ku bagabo byaramaze kuba akamenyero mu karere k'ibiyaga bigari. Rwose cyitwa dawa irakora, biragaragara ko uburozi bukora, kuko nko mu mujyi wa Uvira byaravuzwe, Bujumbura biravugwa na za Tanzania hose. Aka kanya rero M23 niyo ifite uwo mugore warigishije igitsina cy'umugabo. Polisi ya M23 niyo imufite, ndetse n'uyu mugabo baje kumufata, bamwegereza uyu mugore kugira ngo baganire, banegosiye, harebwe n'iki cyatumye amutwarira igitsina, hanyuma abe yanakimusubiza. Ni inkuru itangaje ariko ngomba kuba nababwira. Ni inkuru iba idasanzwe hano muri quartier Birere, hano mu mujyi wa Uvira nyine, ni mu mujyi wa Goma, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma Minova, reka tunyarukire Minova, babwira uko situation imeze, ibintu byabaye. Ni ibiri gushinjwa Alliance Fleuve Congo M23. Ahangaha Minova ngo habaho igikorwa cyo kugota cyakozwe na AFC M23, ngo cyaje no guteza impagarara mu gace ka Minova. Uyu mujyi wa Minova uri muri teritwari ya Kalehe. Turaza kwibanda cyane kubiri kuvugwa muri Kalehe. Kalehe ntitekanye amaginga ya, ubwoba ni bwose, ntibarya ntibamira, igikuba cyacitse muri Kalehe. Uyu mujyi uherereye muri teritwari ya Kalehe nyine wa Minova muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mujyi ngo wagize umunsi ukomeye ejo ni tariki 12, byari ku cyumweru, byaciye igikuba rero na maginga ya, ari na mpamvu inkuru tugomba kuyibagezaho nyine. Noneho ubwo byatangiye kuwa kabiri ku cyumweru tariki 12. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko ngo abarwanyi ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise bakoze igikorwa kinini ngo cyo kugota ko gace kuva mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru, ngo bashyizeho amasaha yo kutava mu ngo, kizwi nka couvre-feu. Noneho ndetse banakora isaka ngo mu ngo z'abaturage ku buryo bukomeye. Ibi ni ibishinjwa M23. Bikavuga ko ngo bakoze isaka ngo ku inzu ku yindi. Ngo muri icyo gikorwa abagabo benshi bafite hagati y'imyaka 18 ndetse na 40 barafashwe. Aba bantu bose rero ngo bajyanywe ku kibuga cyitwa ngo ni Muri aho bafungiwe amasaha menshi. Amakuru avuga ko iki gikorwa ngo cyari kigamije cyane kumenya abantu badafite ibimenyetso bya salongo, ndetse n'abakekwaho ko bashobora guteza umutekano muke mu mutwe wa AFC M23 ku butaka. Ibintu byahise bifata indi ntera, abaturage bamwe cyane urubyiruko rw'abagabo bahunze berekeza mu misozi ya Katare, ndetse ngo bagira ngo birinde gufatwa. Ni muri icyo gihe kandi abagore, iyi Katare kandi mumenye ko ari kamwe mu duce tuza kugarukaho mu bijyanye n'imirwano na situation y'umutekano. Abaturage rero bahise bahungira aho ngaho muri za Katare kugira ngo birinde gufatwa. Muri icyo gihe kandi abagore n'abana barahagurutse ngo barabyamagana, basa nk'abakora imyigaragambyo banga kuva aho bari batari kumwe n'abafashwe
n'ababo bafashwe. Iyi myigaragambyo rero y'abaturage ngo yaje gutuma abari bafashwe banarekurwa. Nubwo byarangiye abo bantu barekuwe, ubwoba ngo buracyari bwinshi mu gace ka Minova. Abaturage bafite impungenge ko ibikorwa nk'ibi bishobora ngo kongera kuba, cyane cyane mu gihe akarere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kagikomeje kuvugwamo kurangwamo umutekano muke. Ibi rero ni ibitangazwa na bimwe mu binyamakuru byandikira mu kwa guverinoma Kinshasa, bishinja M23 gusa nifata abantu ngo bitagira impamvu. Minova, reka tuveyo tugaruke noneho muri teritwari nyirizina ya Kalehe, mu duce turi kuberamo icyitwa imirwano ikomeye cyane. Umunyamakuru Daniel Micombero wo mu kwa guverinoma Kinshasa yanditse ibisa no gutangaza intsinzi ku ruhande rwa AFC, rwa Wazalendo ndetse na FRDC. Ati Chambombo, agace yavuze uduce, ati Chambombo, Nyawaronga, Nyamugari, Mwamiji, utudushe twose aravuga ko ngo turi controle, turi kugenzurwa na Wazalendo ndetse na FARDC. Aha ni nyine ni muri teritwari ya Kalehe. Ngo après de violents affrontements, mu rurimi rw'igifaransa, igifaransa cyanjye ni gike, ariko yavuze ati nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23, ahangaho we yavuze ngo na RDF ngo bahanganye bikomeye n'abarwanyi b'Abazalendo mu gace ka Kalehe. Ngo duce twinshi two mu itsinda rya Ziraro twahinduye ubuyobozi, donc twagiye mu biganza bitari bidufite. Nuko ngo twari mu biganza bya M23 ariko ngo twagarutse mu biganza bya Wazalendo. Hari kandi ngo ibikoresho bya gisirikare by'ingabo ngo z'u Rwanda byafashwe. Uyu munyamakuru Daniel Micombero nibyo akomeza avuga muri biziko guverinoma Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rurwana muri Burasirazuba bwa Kongo. Nkuko byatangajwe ngo n'isoko yo muri ako gace, ngo Chambombo, Nyawaronga, Nyamugari ndetse na Mwamiji byongeye kujya mu biganza bya Wazalendo ndetse kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 13 Mata 2026. Nubwo bimeze bityo ariko ngo umutekano muri aka gace uracyahungabanye kuko hakomeje kugaragara ingendo n'ihinduranywa ry'imyanya y'ingabo ku rugamba, cyangwa se hakomeze kuba icyo nakwita impinduka zidasanzwe muri teritwari ya Kalehe. Ibintu si ibyo gusa, ndagira ngo mbabwire ko ahangaha utuduce twa Chambombo, utuduce twa muri groupe ya Ziraro n'ubundi twa Mwamiji na Nyawaronga bari kuvuga ko turi kugenzurwa kakanya na Wazalendo, twagenzurwaga na M23. Ntabwo tugeze tumenya amakuru y'imirwano yabereyeyo yasize M23 yambuye utuduce. Tubonye inkuru isohoka ivuga ko utuduce twabaye turi gukontrolwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ahangaha bikaba bigisa n'ibikiri mu rujijo. Hanyuma ni mu gihe hari hashize iminsi nk'itatu cyangwa se ibiri tubabwiye ko FARDC na Wazalendo bari kwigamba gufata agace ka Tushunguti. Uyu ni umujyi muto w'ingenzi cyane uri muri teritwari ya Kalehe n'ubundi muri teritwari ya Kalehe muri Sud Kivu, ni muri groupement ya Ziraro. Uyu mujyi ukafatwa nka capital cyangwa se nka capital city cyangwa se nk'umurwa mukuru w'iyi groupement ya Ziraro muri teritwari ya Kalehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Ziraro ifite uduce twinshi twaberemo imirwano ndetse uku kwezi kose kwaranzwe ari imirwano. Tushunguti yo niyo nshaka kwitsaho. Ejo muri tariki 7 Mata byari byemejwe ko M23 yafasha aka gace ndetse rwose ishwiragije Abazalendo bayobowe n'uwitwa ngo ni General Kirikico. Uyu Kirikico yanatakaje abagera kuri 16 nk'uko amakuru yabihamyaga. Kirikico n'Abazalendo be barahunga barekura Tushunguti ifatwa na M23. Iyi Kalehe yaranzwe n'imirwano ikaze muri uku kwezi ndetse nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga, imirwano yibanze cyane mu midugudu itandukanye ituwe n'abaturage nk'umudugudu wa Kusisa. Uyu mudugudu wabayemo imirwano ikomeye ndetse ni muri groupement ya Ziraro. Umudugudu ubangikanye na Kusisa witwa ngo ni Nyarugusha nawo uberamo imirwano ku mihanda ya Bulaza, Rulamba ndetse na Bushege. Ahangaha urujya n'uruza rw'impunzi rwagaragaye
nurwo rwagaragaje cyangwa se rwari igihamya cy'uko habaye intambara ikomeye cyane aho abaturage bahungishaga amagara yabo. Indi mirwano yabereye ku murongo wa Kaziba Katare Kafufula, Kaziba Katare Kafufula werekeza Katanga, aho cyane cyane yibasiye uduce twa Bunje ndetse na Bushugulu. Ahangaha Bunje na Bushugulu ni ahantu bivugwa ko habaye ama operation akomeye cyane, ndetse abazarendo ba Kirikico bikavugwa ko bakubiswe inshuro na M23 ndetse hicwamo abandi bagera ku 9, nyuma yuko hari abandi 16 bari biciwe hariya muri axe za Kusisa ndetse na bari biciwe muri axe za Tushunguti. Noneho ku rugamba abarwanyi ba M23 barwanaga n'imitwe itandukanye ya wazarendo irimo Kopako iyowe n'ubundi nitwa ni Kirikico Milimba Mwanamaye, MCDPIN yitwa ngo ni Grevis Nsimparingira, ndetse n'indi iyobowe n'itwa Haguma Kanyengwenye. Kuri uyu munsi rero bikavugwa neza ko ibintu byagiye biha amahirwe inyeshyamba za M23, ndetse bararwanaga amasaha y'igitondo byagera nimugoroba bigasa nk'ibisubitse, ariko ijoro rikarangwa n'imirwano. Uduce twinshi twarafashwe na M23 harimo Kaziba na Katare. Katare mwumvise ko ari hamwe mu hantu rwose habaye nk'ubuhungiro ubwo hafatwaga uduce tw'ingenzi hano twa Chambombo. Icyo ndi kuvuga rero, biravugwa ko M23 yigaruriye agace ka Kaziba, Katare, Kafufula na Katanga na Mpanama na Bulaza na Bushege ndetse na Rulamba. Iyi Kalehe nkayitwa Tushunguti ni bwakeye kabiriho yongeye kwigarurirwa na FARDC, nabwo nyuma yo kwa advancinga bundi bushya. FARDC ya advancinga kuri M23 yongera kwisabiza umujyi wa Tushunguti ufatwa nk'umurwa mukuru wa groupement ya Ziraro muri teritwari ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero aka kanya Tushunguti iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo na Wazalendo. Nagerageje guhamagara imboni yacu iri muri biriya bice bya Kalehe, ntabwo nayifatishije, ariko biragaragara ko Tushunguti ishobora kubiri kugenzurwa na FARDC ndetse na Wazalendo. Igitero cyagaruye Tushunguti mu biganza bya FARDC nyuma y'amasaha 48 gusa M23 ihigaruriye cyangwa se hagenzuye. Bivugwa ko ari ibitero byaturutse muri axe za Biriko na Busurungi ni muri teritwari ya Warikare. Imirwano yari ikomeye cyane yanasize M23 isubiye inyuma inatakaje abarwanyi. Icyo bivuze rero ku mutekano wa hano muri Tushunguti mu by'ukuri muri teritwari ya Kalehe kugabanya, reka mbyite gutya, hari igitutu FARDC yari ifite nyuma y'uko itakaje Tushunguti yamaze kugikuraho, ariko aka kanya M23 nayo ifite igitutu cyo kwigarurira Tushunguti kuko ntabwo nkeka ko FARDC yayifashe M23 ngo ibe yabona ko idahombye. Aka kanya abarwanyi ba M23 bahunze berekeza mu bice bya Manje na Hombo, rwose bashobora gukora riyoge bakongera bagafata Tushunguti anytime. Niyo mpamvu abaturage bari muri ibi bice bafite impungenge zidasanzwe. Ntabwo higeze hamenyekana imibare y'abaguye mu mirwano, ariko byavuzwe ko rwose M23 yatakaje ndetse na FARDC birumvikana na Wazalendo. Ntabwo higeze hatangazwa imibare ya nyayo y'abaguye ahitwa Tushunguti. Umutekano uracyari mu ihurizo rikomeye muri bino bice byo muri teritwari ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Usenga yasengera bariyo. Hanyuma indi mirwano iri kuvugwa cyane ni ibitero karabutaka biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Mwibuke ko uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'ibiganiro bya hariya mu Suisse biri kugaruka ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Agahenge ni kimwe mu bintu by'ingenzi twagiye tugarukaho, bari kugenda barebera hamwe muri ibiganiro ndetse no guhererekanya imfungwa, ariko Kinshasa igashaka ko habaho n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyagomba kugira ngo horoshywe ibikorwa by'ubutabazi. Aka kanya mu gihe ku rwego mpuzamahanga hakomeje ibiganiro bigamije gushaka amahoro arambye hagati ya guverinoma hagati muri Sirazo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu biganiro bikomeje guhuza Alliance Fleuve Congo ndetse na guverinoma ya Tshisekedi, aho rwose intumwa z'impande zombi ziriyo. Navuze mabwira ku bijyanye n'intumwa ziri mu Busuwisi ku ruhande rwa M23 ko harimo nk'uwitwa
Claude Ibalanki n'undi wahoze ari minisitiri ntibuka neza izina ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko aka kanya uri muri M23. Hanyuma ariko hatitawe kuri ibyo biganiro nyine nagira babwire ko umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye by'umurenge muri Minembwe, aho abaturage bakomeje kugabwaho ibitero hifashishijwe indege zitagera abapilote zizwi nka drone, bikozwe n'ingabo za Congo Force Armée de la République Démocratique du Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro iyishyigikiye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ako gace aravuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri habaye ibitero byibasiye imihana itandukanye irimo Lundu, Kalingi n'indi ikikije. Ibi bitero bya drone rero byatangiye mu masaha y'umugoroba bikomeza kugeza mu rukerera rwo ku mu gitondo rwose cyo kuri uyu wa kabiri, bikaba byanasize ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abaturage. Abaduhaye ubuhamya baravuga ko amazu menshi yasenywe, ntabwo hatangajwe umubare, ariko amatungo arimo nk'inka nayo yishwe. Ibintu byafashwe nk'igihombo gikomeye ku baturage bishingikiriza ku bworozi nk'isoko y'imibereho yabo ya buri munsi. Uretse ibyo rero, amakuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe agaragaza ko hari n'abaturage baba barahasize ubuzima, nubwo imibare nyayo itaramenyekana neza kugeza magingo aya. Ibikorwa bibaye mu gihe hari icyizere cyari cyatangiye kugaragara ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Suisse, bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano umaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesengura rero bamwe mu bya politiki n'umutekano baragaragaza ko gukomeza kw'ibitero muri ibi bihe bitoroshye, cyangwa se muri ibi bihe bishobora kudindiza cyangwa se gutesha agaciro izo mbaraga ziri gushyirwa mu biganiro. Rero ibiri kubera mu Minembwe nakamaramaza. Hagarutse tuze muri Kivu y'Amajyaruguru ahari habeye imirwano ku mugoroba wo ku munsi wo ku cyumweru ushyira ku wa mbere. Bikavuga ko ndetse mu gitondo cyo ku wa mbere ku munsi w'ejo hari havuzwe ituze. Igitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa mbere havuzwe ibintu bibiri. Havuzwe imirwano muri axe za Masisi na Warikare mu duce twa Kalonge na Kalembe, ariko havugwa n'ituze kubera ko imirwano yari yabayeho ku masaha y'umugoroba wo ku cyumweru, ndetse ku wa mbere mu gitondo barongera baresurana birangira besuranye akanya gato habaho n'ituze. Aka kanya hari ituze nta sasu riri kuvuga, ariko ubwoba ni bwose kuko abaturage nabo ntibaza aho bijya niyo bigana. Impungenge ni zose ku baturage bari muri ibi bice bya Kalonge na Kalembe. Amakuru atugera haragaragaza ko imirwano yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru yaciye igikuba mu baturage. Urumva ko mu masaha ya 2 bagihenge ku musaya bumvise imirwano, bwarinze bucya bacyumva imirwano. Byageze mu masaha 11 z'igitondo cyo kuwa mbere imirwano bakiyumva, ariko bigera mu masaha 1 n'igice bisa nkaho byacogoye. Aka kanya rero ntibazi ngo Kalembe na Kalonge biragenzurwa nande, baratekanye sugira ngo bari mu bwihebe budasanzwe. Baravuga bati biraruta tukumva amasasu tukamenya ngo bari kurwanira hangaha naha, ariko ntituzi ngo uwitegura ari kwitegurira he, ntituzi ngo watsinzwe ninde muri uru rugamba, ntituzi ngo niki gituma aka gahenge kari kumvikana cyangwa se kari kugaragara hangaha. Aka kanya rero ubwoba ni bwose Kalembe na Kalonge, ibintu biracyari mu by'ukuri mu rujijo rudasanzwe. Aha ni mu teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Masisi, ni mu rugabaniro nyine nyirizina. Hanyuma hakavugwa kandi andi makuru akomeye cyane ngira ngo dukomozeho, ari guturuka i Kinshasa. Abadepite barakaye bahagurutse barashaka kweguza yitwa ni minisitiri w'umutekano. Abadepite bo muri iki gihugu cya Kongo barashaka kweguza minisitiri w'umutekano yitwa Jacques Shabane Luko kubera kunanirwa kurinda umutekano w'abaturage n'imitungo yabo. Iyi gahunda yo kweguza minisitiri Shabani yatangijwe n'umudepite uhagarariye Kisangani mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi yitwa Lady Yangotikala. Depite Yangotikala Lady yamenyesheje bagenzi be ko umutekano ukomeje kuzamba mu gihugu bitewe hanini n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera i Kinshasa no mu yindi miji ikomeye mu gihugu. Ahagira ati waba utuye Kinshasa cyangwa handi, ubujura bwitwaje intwaro bukomeje gufata indi ntera ku manywa y'ihangu. Mwamenyera niba hari iperereza riri gukorwa, mwamenya niba hari icyakozwe kirebana no guhamya ibyaha abatawe muri yombi.
uyu umunsi ku wundi abanyekongo nta mutekano bafite. Ese twakomeza guceceka kubera ko turi muri union sacrée? Ati bati oya. Uyu mudepite yatangaje ko Minisitiri Shabani atagifitiwe icyizere, amusaba kwegura mu gihe kitarenze amasaha 48 guhera tariki 16 Mata 2026 agashyikiriza Perezida Tshisekedi ubwegure bwe. Biteganyijwe ko abadepite bazajya impaka kuri gahunda ya depite Yangotikala yo kweguza Minisitiri Jacques Shabani Luko mu byukuri banzure niba agomba kwegura cyangwa se kuguma mu nshingano. Depite Yangotikala akomeje ubukangurambaga muri bagenzi be kugira ngo bashyigikire gahunda ye. Yemeje ko amaze kubona imikono y'abarenga 50 bamushyigikiye yo kweguza uyu Shabani. Hanyuma urupfu rw'umushoramari ikinshasa rwari koroje warasiwe ikinshasa rwateje impagarara. N'umuherwe w'umunyekongo warutuye i Pretoria muri Afrika y'Epfo yitwa Amis Issa Valley. Uyu yarasiwe mu nyubako ya La Renaissance iherereye muri commune Gombe ni mujyi wa Kinshasa mu rwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku ya 9 rishyira ku ya 10 Mata 2026. Amashusho yafashwe na kamera zo mu nyubako Amis yari yarayemo muri iryo joro amugaragaza yinjirana mu cyumba n'undi muntu bivugwa ko ari inshuti ye yitwa Mukena Mwepu Beni. Mu wundi mwanya uyu muntu agaragaza ari muri essence afite ikintu bikekwa ko ari umurambo wa Amisi, yirinda kwerekeza amaso neza muri kamera bigakekwa ko yirindaga kumenyekana. Hanyuma rero bivugwa ko uwo bikekwa ko ari Mukena yashoboye gusohoka muri inyubako nta umuketse. Nyuma y'amasaha make umurambo wa Amisi wagaragaye inyuma ya hoteli iri hafi aho ufite ibikomere by'amasasu. Iminsi mu byukuri Amisi w'imyaka 34 y'amavuko, imyaka 34 y'amavuko yari umushoramari ukomeye cyane kuko yari afite ikigo gishakira abanyacyubahiro indege zihariye zo gukodesha. Akaba vice president w'ikigo w'ikipe ya Nouvelle Vie Bomoko FC na president w'ishyirahamwe rya netball muri iki gihugu. Hashingiwe rero kubona ribonye Amisi yari afite mu mupira w'amaguru, leta ya Kongo yari yaramuhaye isoko ryo kuvugurura ikibuga n'intebe muri stade y'igihugu ya Martyrs iri mu mujyi wa Kinshasa. Minisitiri wa Sport muri Kongo yitwa Didier Budimbu yatangaje ko yashengwe n'urupfu rwa Amisi, agaragaza ko yari umushoramari ukiri muto wagize uruhare mu iterambere rya siporo binyuze mu kuvugurura stade de Matrice. Hanyuma Budimbu rero yasabye ko hakorwa iperereza rifatika kugira ngo icyatwaye ubuzima bwa Amisi kimenyekane. Ku ya 13 Mata ni ku munsi w'ejo, Minisitiri w'ubutabera muri Kongo yitwa Guillaume Ngefa yatangaje ko ubushinjacyaha bwatangije iperereza kugira ngo uwishe Amisi n'abandi bagize uruhare mu rupfu rwe babiryozwe. Minisitiri Ngefa yatangaje ko yasabye ko iperereza ku rupfu rwa Amisi ryihutishwa, asobanura ko uwa mbere ukekwaho kwica uyu mushoramari n'abandi bikekwa ko bafatanyije bari gushakishwa n'inzego zibifitiye ububasha. Hanyuma ikindi twakomozaho, reka noneho turebera hamwe aho Tshisekedi agize gutya akarindimurira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari kwitwaza guhindura itegeko nshinga nicyo ashaka kugira ngo akomeze kugundira ubutegetsi, nyamara ibi byo biri kugaragazwa nk'ibitazamuhira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ni mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe by'imihindagurikire ya politiki n'umutekano, hari inyandiko y'ingenzi ikomeje gufatwa nk'inkingi ya mwamba y'ubumwe n'imiyoborere y'igihugu, itegeko nshinga rya 2006. Iri tegeko ryavutse nyuma y'amateka arimo intambara zikomeye, inzibacyuho zirimo urujijo ndetse n'igerageza ryo kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse, rifatwa nk'amasezerano akomeye hagati y'abaturage n'ubuyobozi. Iyo rero si inyandiko isanzwe y'abaturage n'ubuyobozi,
mu by'ukuri si inyandiko isanzwe y'amategeko gusa, ahubwo ni igikoresho kigena ngo umurongo igihugu kigomba kugenderaho kirinda ubutegetsi bw'igitugu kandi kigaha icyizere abaturage. Mu ngingo cyangwa se mu nkingi z'ingenzi zigize iri tegeko nshinga harimo ihame rigena ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashobora kurenza manda ebyiri. Iri hame rifatwa nk'umutima w'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi kuko rituma habaho icyo nakwita ihererekanya bubasha mu mahoro, rikagabanya cyangwa se rikabuza ko ubutegetsi bwiharirwa n'umuntu umwe cyangwa se itsinda rito. Ariko kandi uko imyaka igenda ishira hari impaka zishobora gukaza umurego mu gihugu, aho bamwe mu begereye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bashyirwa mu majwi ko bashobora kuba barimo gushaka uburyo bwo guhindura cyangwa se gusobanura bundi bushya iri tegeko, cyane cyane ku bijyanye n'izo manda z'umukuru w'igihugu. Ababishyigikira rero babivuga nk'ingamba zigamije gukomeza umutekano n'ituze by'igihugu, bavuga ko Kongo igikeneye ubuyobozi buhamye mu gihe igihanganye n'ibibazo bikomeye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, aho imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ikomeje guteza umutekano muke. Gusa rero ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itegamiye kuri leta n'abasesenguzi mu bya politike bavuga ko iyo mvugo y'umutekano ishobora kuba urwitwazo rwo gushaka kugundira ubutegetsi, bagaragaza ko amateka ya Afurika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo agaragaza ko guhindura amategeko kugira ngo umuntu akomeze kuyobora akenshi bitera ibibazo bikomeye birimo imyigaragambyo, imvururu ndetse n'intambara z'urudaca. Mu by'ukuri rero Kongo si ubwa mbere ihuye n'ikibazo nk'iki. Mu bihe byashize by'umwihariko mu mpera z'ubutegetsi bwa Joseph Kabila habaye icyo benshi bise grisema cyangwa se ijambo risobanura gutinza amatora cyangwa se kongera igihe cy'ubutegetsi mu buryo butaziguye. Ibi byateje imyigaragambyo ikomeye, abaturage bagaragaza ko batishimiye ko amategeko y'igihugu asuzugurwa. Ubu rero hari ubwoba ko amateka ashobora kwisubiramo ndetse akisubiramo rwose, cyane cyane mu gihe amatora ateganyijwe mu bihe biri imbere agenda yegereza, kandi impaka ku mutekano ku mategeko agenga ubutegetsi zikaba zikomeje gufata indi ntera. Icyakora hari ikindi kintu cy'ingenzi kigaragaza cyangwa se kigaragara muri iki gihe, ukwiyongera kw'ijwi ry'abaturage, ubwo ruvuga ngo abanyekongo benshi kurushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo, bakaba batangiye no kugaragaza ko badashaka kongera kuba abarebera gusa, ahubwo bashaka kuba abarinzi b'amategeko y'igihugu cyabo. Ibi bigaragarira mu bikorwa bitandukanye birimo imyigaragambyo, ibiganiro mpaka mu itangazamakuru ndetse n'inyandiko z'abanyabwenge n'abasesenguzi basaba ko itegeko nshinga ryubahirizwa uko biri. Ku ruhande rwa politiki mpuzamahanga, ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze muri Kongo, kuko ituze ry'iki gihugu rifite uruhare runini ku mutekano w'akarere kose ka Afurika yo hagati n'iy'uburasirazuba. Muri rusange rero ikibazo kiri imbere ya Kongo si icy'amategeko gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ejo hazaza h'imiyoborere yayo. Ese mu by'ukuri igihugu nk'uko ni ikibazwa, kizakomeza kubahiriza amasezerano kihaye muri 2006 cyangwa kizafata inzira ishobora kugisubiza inyuma mu mateka y'ubutegetsi bw'umuntu umwe? Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi, iki ni ikizamini gikomeye cy'amateka. Kwemera kubahiriza ihame ry'igihe ntarengwa cy'ubutegetsi byamushyira mu bayobozi bake bagize uruhare mu gukomeza demokarasi muri Afurika, ariko kurenga kuri iri hame bishobora gutuma igihugu cyongera kwinjira mu bihe by'ihungabana rya politike. Mu gusoza, biragaragara ko Kongo iri kwihurizo rikomeye, si ikibazo cy'amategeko gusa, ahubwo ni ihitamo hagati yo kubaka igihugu gishingiye ku mategeko n'inzego zikomeye, cyangwa se kugendera ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. Icyo gihugu rero kizahitamo uyu munsi icyo igihugu uyu munsi icyo gihugu ngo kizahitamo uyu munsi ngo nicyo kizagena ejo hazaza hacyo muri rusange. Ubwo iki gihugu kizahitamo uyu munsi gihitamo uyu munsi nicyo kizagena ejo hazaza h'igihugu muri rusange. Hanyuma ndagira ngo tunyarukire no mu gihugu cya Sudani,
turebera hamwe amakuru yihutirwa cyane aturukayo. Biragwa ko rwose umujyi wa Akobo wo muri Sudani y'Epfo wongeye gufatwa n'ingabo zo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'ukwezi kumugenzurwa n'ingabo za leta. Ni nyuma yo kwirukanwamo kw'ingabo cyangwa se kwirukanwamo n'ingabo za Riek Machar wahoze ari vice president wa kiriya gihugu, kuri ubu ufunzwe. Amakuru avuga ko ku wa mbere tariki 13 aribwo ingabo z'umutwe wa SPLA wa Marshal mu by'ukuri ngaribwo zasubije mu biganza byawo umujyi wa Akobo. Amafoto n'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri zo muri Sudani y'Epfo yerekana ziriya nyeshyamba zamaze kwigarurira uriya mujyi, aho amagana y'urubyiruko rufite intwaro rugaragara ruririmba kandi rubyina bishimira intsinzi. Uyu mutwe wa SPLA Colonel Lampol Gabriel yatangaje ko bateje igihombo gikomeye ku butegetsi, anatanga urutonde rw'imodoka za gisirikare bafashe. Uyu kandi yavuze ko igitero cyatangiye saa 12 n'igice z'igitondo cyo kuri wa mbere tariki 13 Mata, kandi ko kitamaze iminota irenga 50 mbere yuko Akobo ifatwa burundu. Hanyuma kugeza ubu nta kingabo za leta ya Sudani y'Epfo ziratangaza ko ifatwa ry'uriya mujyi wa Akobo, ariko kuba Akobo yongeye gufatwa n'abarwanya ubutegetsi ni igihombo gikomeye ku mutwe wa SPLM uyobowe na Perezida Salva Kiir. Akobo yongeye gufatwa mu gihe mu cyumweru gishize guverineri wa leta ya Jonglei yitwa Riek Kaka yari yasuye uriya mujyi agasezeranya abaturage kugarura umutekano ndetse no gusubizaho serivisi z'ibanze. Hanyuma rero ubuyobozi bwa leta kandi bwari bwasabye abaturage n'imiryango itari ya leta gusubira muri uwo mujyi nyuma y'igihe barawuhunze muri rusange. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa meza rwose kuri uyu wa kabiri ni tariki 14 Mata 2026. Reka ariko abakunda umupira mbabwire ko kuri uyu munsi Champions League, UEFA Champions League, irishanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions rirakomeza. Ikipe ya Liverpool irakira mu rugo kuri Anfield Road Paris Saint-Germain. Iyi ni second leg cyangwa se umukino wo kwishyura, kubera ko umukino ubanza Liverpool yari yatsinzwe na Paris Saint-Germain ibitego 2-0. Bidahindutse mu izamu rya Liverpool ku isaha saa 3 rwose Mamadashville araba habaye. Jeremy Frimpong kuri kabiri, Virgil van Dijk umutima wa defense afatanyije na Konate, Ibrahima Konate, ndetse kuri gatatu harakina Milos Kerkez. Yitwa Gravenberch hagati mu kibuga arafatanyije na Alex McAllister. Mohamed Salah araca kuri 7, Florian Wirtz ace kuri 11. Hanyuma rero hatake Hugo Ekitike ahabwa passe z'urudaca na Dominique Szoboszlai. Paris Saint-Germain rero mu izamu ifite Safonov, muri defense harimo Marquinhos na Paco, hanyuma Nuno Mendes na Ashraf Hakimi baraba bari ku mpande iburyo n'ibumoso. Yes, witwa Zaire Emery hagati mu kibuga afatanyije na Vitinha ndetse na João Neves. Haratakishwa batatu ni Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ndetse na Desire Doué, nibo baza kuba bashakira ibitego ikipe ya Luis Enrique. Ni mu gihe kandi Barcelona iza kubifite urubanza rutoroshye hariya ku kibuga cya Atletico Madrid. Biravugwa ko rero nta gihindutse mu izamu rya FC Barcelona iza kuba yasuye, dore ko ifite umwenda w'ibitego 2 yatsindiwe i Camp Nou. Biragaragara ko mu izamu haza kuba harimo Joan Garcia, yitwa Gerard Martin, muri defense arafatanya na Ronald Araujo. Murabizi ko witwa Pau Kubarisi yahawe umutuku umukino ubanza. Jules Koundé kuri kabiri, mu Faransa araba habaye na nimero 23. Kuri gatatu n'umunya Portugal João Cancelo. Hagati mu kibuga ni Pedri na Eric Garcia. Yitwa Lamine Yamal araba yataka iruhande rw'iburyo kuri 7, Marcus Rashford. Kuri 11 Fermin Lopez araba ari nyuma ya Robert Lewandowski.
Atletico Madrid mu izamu yitwa Musso, araba habaye Molina kuri kabiri, Robin Lenormand na Clement Lenglet mutima wa defense, ariko kandi kuri gatatu haraba hari uwitwa Rugeri. Hanyuma yitwa Giovanni Simeone, Marcos Llorente, Koke ndetse na Ademo na Lukman baraba ari hagati mu kibuga. Ni system ya 4-4-2. Haraba hataka Julian Alvarez ndetse na Antoine Griezmann. Yes, ngayo nguko rero reka tubashimire cyane noneho kubana natwe muri aya makuru, ariko kandi mwanatanga ibitekerezo. Ese Atletico Madrid irakomeza irahagarara ku bitego bibiri yatsinze, cyangwa Barcelona irabyishyura inashyiremo icyagashingura cumu? Hanyuma ariko se Liverpool yo irabasha gutsinda Paris Saint-Germain iyishyura ibitego bibiri ibashe gukomeza, cyangwa se Paris Saint-Germain iri hagararaho ibashe gusezerera Liverpool? Reka tubihanga amaso rero ku isaha 3 nibwo imikino iza kubitangiye. Ubwo rero 5-5 hano kuri Ibakwe Media TV turagerageza no kubabwira resulta makuru yacu aza kuba agezweho. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe.